isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manan amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Sapay kuma, ta itultuloy yulat ta ti dumngeg kadag iti sumarsarunupay a drama tayo. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan asilin, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadag iti rinibo-ribo adumdumngeg iti drama dito YouTube. Ket tunggal adamangeg ko a maidrama may papan kadag iti naulpit nga ikit, may palagipmet kanyak ti kinaulpit idi ti agsyuman kada kami. Daytoy nga rod ti rason no apay a naawi sakmet a nagsurat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit. Kalpasan ti sumagmamano atawan nangasawa manan ti amami iti addamet laeng anak na, ket nagdennada iti sumagmamano atawan. Gapu iti kinarigat ti biag napilitan ti amami amangibati kada kami iti puder ti agsyuman kada kami, tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nora, bakit? Oh, apay Marino, kaslaad da napatig nga ibagaman. Ay abanak nga minti kumparek nga da iti Manila. Dakdakkel ka no nga minti sweldo ijay. Kat, anya nga'y kumaita, Marino. Amang ano mabali na si Kapay laang ti makaammo kadag iti duwang anak ko. Anya? Si kalaang nga minti ammok apangital ka kadakwada. Sana bali, tadadakkel damutan. Saan damutan nga ubing apapaanawa? Ay, o sige. Tapno di mo mat ko na. Uray kaskasano, amok mat ti tumulong. Kan maysa, anak mo mat ida. Iso akas may kadwa nga asawam. Kasla anak ko mat idan. Ay na, agyaman ak unay, Nora, bakit? Awan anyaman na Marino. Anya ngay nga rod, talaga akas tatibiyag. Inayat ka mat. Iso arumbang nalaang nga rod, nga ayatak matagiti anak mo. Agyaman ak talaga, Nora. Awan anyaman na, di ka agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Kabayatan ti kaadam iti adayo, Marino. Itatapim manawan di amayo. Nasken nga aggagat kayo. Ngami, jak kayat ti sadot akabalay. Wan, Auntie Nora. Jak kayat nga agsenyorita ken agsenyorito kayo. Tulungan da kadagiti matrabaho dito'y balay. Tapno addamet gunggunak ang mga iaywan kada kayo. Agluto, aglaba, ken agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, Auntie. Sika, Ramel. Tulungan ni manang mo kadagiti matrabaho dito'y balay. Wan, Auntie. Ala, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo mat amariing inton bigat. Wan, Auntie. Ay, maturugtan manang silin. Wan, ngamsakbay na. Agkararag tapay nga umuna, ading. Ay, sige manang. Agkidema kon, tagkararag ka. Sige, ading. Anya pa'y kukuin nyo dita aya, Silin, Ramil. Ha? Iddapan nyo ti silaw dita kwarto yung. Saan kayo anabuslon tanangina ti kuryente? Wan, Auntie. Sapay mabutengak no awan silaw manang. Irwam mon nga awan silaw. Tapno saan ta amaungtan, ading. Kumusta, pare Marino? Kumusta ti trabaho? Okay kakadilaan ditoy? Okay lang mat, pare. Maikawa ak.
Patsek ang mairwamak tumadlaang. Una, kasta akmatlaang ididamdamok dito'y syudad, pare. Ang awan pa panan na, no di mairwam kan tumatlaang. Wan nga rod pare, ado tijak kabisado a lugar dito'y Manila. Iso medyo marigata nak amang i-deliver kadagiti parcel. Talaga kasta, pare. Sana bale, tadamat Google Map. Wan nga rod pare. Mairwam kan tumatlaang, pare. Adayo amay mayat ngamin ditoy. Tamalaksid ang nalaklaka ti trabaho. Nangingina pa iti sweldo. Husto ka pare. Katagyaman akmanan. Dakkel tulong daytoy para kadagiti anak ko. Awan anyaman na, pare. Maliit na bagay. Hello, bakit? Oh, hello, Marino. Nakaawag ka, Mat? Wen, kailiw kayo ngaminan. Kumusta kayon? Kumusta na gitubing? Ay na, awan rumbang apagdanagam. Adda itinasaya at akasasaad dagiti anak mo, Marino. Agyaman ak bakit? Ano sampay laang dagiti anak ko, wen? Wen ka di. Kat, nagsweldo ka din? Wen, iso nga imawagak ta ipauit ko ti sweldok. Sige nga rudan, tani. Ado ka no ti project daanas kan abayadan da igi pagadalan. O sige, sa anak pa'y nga minamakaawid. Tamakumikom kami dito'y pwesto. Inaldaw nga ado ti sumangpat a parcel. Iso asikapay lang ko mati makaam mo dito balay, wen? Wen ko naklang nga rudan. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman ak bakit? O sige, ipauit mo nga rudan ti kwarta. Tapno maitid kumatan kadagiti anak mo. Wen bakit? Ingkamin, Auntie Nora. Masapa kayong agawid inton malam. Taado ti agurukuray ang matrabaho dito'y balay. Naawatan nyo, ha? Wan, Auntie. Kat, anya pailaan nga rin timulmulagatan nyo. Ing kayon Jay balon mingay, Auntie. Anya balon adakda ka matam silin. Kat no sa ganaan kayo matin iti kaninyo inton aldaw. Ti kwartami, ti kayat ko asawan, Auntie. Ha? Ay, kwa. Awan ti kwartak. Alaala, mapan kayo kit din tadi kay maladaw. Uray jay ko malaang pagplete mi asumrek ti ited mo, Auntie. Sana balinton inton malam, tauray magmag na kaminton nga agawid. Awan nga rod kwartak. Di mat nagpawit ni tatang idikalman iti allowance mi, Auntie. Ay. Dinak man surwan si Kasilin. Nukunak nga awan. Awan, nawatam. Auntie. Ala, sumrek kayon. Didak disturbon. Ramil, bagkata man jay tangke ti paglutuan, tairuar mo. Wan, ante. Silin, dalusam ti ayan ti tangke. Tani, nagrugit mat gayam. Agdalos kayo matlaangan dito kusina. Sayon to isaruno dagiti kwarto. Punasan nyo amin atawa. Wan, Auntie. Ala, agawaan nyo ti agdalos. Taagluto kayo pa'y inton madamdama. Wan, Auntie. Oh, anya pa'y laang timulmulagatam di taramil. Irwar mun at itangke ti gasol. Ha? Wan, ante. Agawaam, tatulungam ni manang mo ditoy. Wan, ante. Ha? Numalpas yung amin dagiti ipapaaramid ko. Mapan kayon to ijay balay ni Nana Suling. Taalaan nyo ti inorder ko asaba. An-anwan nyo ti saba, Auntie? Aramidak abananak yo. Ta isursur yung ila ko inton bigat. Dahito iti bayad ko iti parcel nga in-deliver mo, iho. Agyaman ak madam. Mabitlaang, tasuklian kayo. Saan iho? Kukwa mun ti sukli. Ha? Kukwa mun ti sukli ko na. Sigurado kayo, ma'am? Uwan ko lang arutan. Ay, agyaman ak unay, madam. Awan na nyaman na. Sige ha. Ops, apa yun, madam? Wala. Agrikos di panakitak. Ha? Tulungan na pangasim. Anya
Anyapay laang ngay aramidin nyo silin. Inkay isursuron at inlutok a bananak yo. Wen, auntie, ang mabalin ka di nga ayaban mi ni Janine tapnada kadwami? Ay saan? Paglakon nyo kit din ti anak ko. Ha? Da kayo laang nga agkabsat ti mapan agla ko. Ha? Anyan tulaangan nga iti kunaan dagiti tao ang makakita iti anak ko nga agisursur-sur iti bananak yo. Kababain. Auntie Nora? Ala-ala, ayabam kit din ni Ramil. Tamapan kayon. Di mo iramraman ti anak ko. Ta saan ang may bagay kan kuana ti agla ko iti kasta. Nawatam. Wen, auntie. Kumusta tirik nayo, Madam Dolores? Okay kayo ka din? Wan, iho. Banog ko lang siguro day jay. Katagyaman na iti panang tulong mo kanyak. Marino, iho. Awan anyaman na, Madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Kas makita mat, may saakla ang anano mo a tao. Nana ko namlatan kanyak. Wano ante no iso. Ha? Alaam ko maday to'y. Ay, saanin, Madam? Anti ko na, saan ang madam? Ha? Saanan, Auntie Dolores? Halakit din, amok akasapulam na ito'y. Tangdan mo anang tulong kanyak. Alaamon, Marino. Sa anak mata dumaw dawat iti bayad ti panang tulong ko kada kayo, Auntie. Kan may sa, basit laang matabanag dayjay. Okay, tangay di mo mat kayat nga awatan ti it-itit ko. Kayat mo ka di tagpaay kanya kas driver? Di kagda nagtaswelduan ka. Isulaangan ti itid ko kas gong ko nam. Ha? Di kagda tasaan mat ang maapektaran ti trabaho. Isulaang ngamin ti amok awagas, tapno makasubalit kan ka, Marino. Hello, kasaritak ko madagiti ubing, Nora. Ay, kwa, nakaturog dan Marino. Ni, nagsapadan na naturog, bakit? Wen, talaga ang masapsapa damat maturog lakay. Kasta ka di? Kahit, kumusta damatan ngay? Saan da ka di matlaang nga papaanawakan ka? Ay kit gagangay day takadagiti ubing. At dalat tamot ka nito, anawulwul na, lakay. Ay na, ano sampay laang ida bakit? Imbes amay may salaang ti awir mo, na inayon pa'y dagiti duwang anak ko. Win ka di, saan a problema day ka? Okay laang mat kanyak, lakay. Kas nakunakon, anak mo ida, inayat ka mat. Iso akas may kadwang asawam, obligasyon ko matidan. O, kasano ngay lakay, kaano ka manin nga agpawit. Intun umay alawas pa'y laang ti sweldok bakit? Kasta aya, apay no kasaritam ti amom. Tano mabalin, mga advance ka pa'y laang iti sweldom. Tani, awanan igatang ko iti masapsapol dagiti anak mo. Adumat ngamin ti bagbagada agatangan da. Ne, pakikitam man bakit? Amahan kit dimot no tila pag-usarandan iti kwarta. Saan? Project da kano ken uniform da. Masapul amanayunan ti uniform da, tani. Kanayon nga agtudong, kat saan amamagaan adagos dagiti linabaan. Sige nga rod bakit? Ipadas ko akasarita ti boss ko. O sige, taado pa'y ti aramidat. Ag-text kan tulatan, inton ipauit mon ti kwarta, Marino. Bye! Bye, bakit? Nene, makadlawa ko na. Tunggal awagak ti asawak. Kwarta ti bagpagana. Kan apay ngay ajak met pulos makasarita dagiti anak ko. Wah, Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo ka dagiti anak ko. Tarabayam ko maida. Ilisim ida iti anyaman a pagpagkatanda. Di mo ko mabaybayan dagiti anak ko, Apo.
Celine! Celine! Apay ka ni Auntie Nora. Apay tarupam. Anay ko, Auntie! Anay! Di mat kunak nga agluto kayo. Tapno day talaangan mangan ti aramidak apaman asumang patak. Kalkalpas ko lang kami na naglaba, Auntie. Agrason ko pala. Basta na, Auntie! Nagsakit ti kadalyo! Anay! Naabahak lang arudan iti sukal. Awan pa'y masang petak amakan. Alala, ingka agluton. Darasam! Uwan, Auntie! Palubusan nakakanunibos nga agawid, Marino. Ang urayan pa'y asumangpot timang ekstrakan ka. Wan pare, katagyaman akmanan. Kailiw kong aminan at talaga dagiti anak ko. Awanan yaman na pare. At damot anak ko, iso ang maawatak triknam. Basta awagan na kadagos into nagsubli ka, tapno amok ti ibagbagak kan ni boss. Wan pare, di ka madanagan. Tagsubli akmat la adagos. Ay, ugayam. Aha. Alam day toy. Ha? Ne, apay day ta kwarta pare. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti pasalubong mo kadagiti anak mo, pare. Ah, ay, saanin pare? Alamon, pare Marino. Basit lang day ta agatad. Agyaman ak unay pare. Talaga anak kasingsingpet ka. Awanan yaman na pare. Apay, itam lang ayang mo anasing petak. Ha? Sigud matkit di pare. Ala, pakumusta am tumatan dagiti anak mo. Nang runa ka ni Ramil. Wen pare, makadanon dayta iti inaanak mo. No kasta, agawid ka ijay lugaryo, Marino? Wen anti, iso nga umayak agpakada-kada kayo. Ta sa anak pay lang nga sumrek iti sumagmamano nga aldaw. Mapan ko pa'y iliwan dagiti anak ko. Anya nga tano alaamon dagiti anak mo ditoy. Ha? Ento nagsubli ka. Ikuyog mo idan, taag naad kayon dito'y balay. Ay, saan na mabalin anti? Nakababain mat kada kayo. Kan may sa. Agad adal da ije probinsya. Sana problema day Tamarino. Tulungan ka amang paadal kadakwada. Itugot mo idan ditoy, agraman ti asawam. Anya? Basta agawid ka, katinton agsubli ka, ikuyog mo ni ida. Kasi matdagiti anak mo amay sinakan ka. Talaga anatangken ti ulo yung ubing. Di mat kunak nga aglangan kayo itangal daw. Naaglaba kayo! Gusto nanti, di yung bautan ni manang ko. May saka ma! Anay ko, ante. Anay. Kuna, tubayat nga adang madingar arabidum kadagiti anak ko, Nora. Tatang. Jak laim pagarup amay turod mo gayam nga ulpitan dagiti anak ko. Ay, kwa. Pasensya ka na kay. At pinasensya talangin, Nora. Masapul asong batam itilintag ti inaramid mo. Intalag ko kan kadagiti anak ko. Skamat gayam ti mangulpit kadakwada. Marino. Labinita ka. Nga manipod ta. Putdentan ti relasyon ta. Anya, saan Marino? Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Denggam kumapay mat ati palawag ko. Pangasim. Ay ayatin ko. Huston, Nora! Jakon kayat amang ngaganpay dagiti bagam. Alaam aminen abad badoyo. Tapumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko. Ay, pakawanin na ka din, Marino. Sorry, iti inaramid ko. Ikarit ngagbalbaliw ako na. Saan da kami kumamat apapanauan? Pangasim, Marino.
Gapu iti panagpakpakaasi ni Auntie Nora, saanan nga intuloy ni tatang tinagdarom. Ngamkit di pinapanaw na ida ijay balay mi. Ita Miss F, adda kami iti puder tibak ng abaket anang tulong kanitatang. Agpapaay kami, kas katulungan na dito'y balay na, katukad ti panang paadal na kada kami ngagkabsat. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kan nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Silin. Ken ka pagayam Silin. At datay pagsasao ako nanaket. Dagiti tao ang mairorumen, Diyos ti manaraken. Nagasat kayo, tanakatumpong kayo itikas ka ni Madam Dolores, anang ibilang kada kayo kas pamilyana. Pagtalinaadan nyo nga rod kumati kinapakumbabayo, itikas ta kat agtultuloy ti bendisyon ang maawat yo. Igaad yu ti agadal para itinapintas ang masakbayan nyo. Alakastan pagayam Silin, kat pagyamanak matunay tiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.